شەف باش تەماشەوانên hêja em bi bernameyek taybet li pêşiya we ne îro bernameyekek hoşeng bû lê ji ber ku mijarek pir girîng e rojevê me em xwest bi hevra bername bimeşînin. Kêkî hoşeng hûn bi xêr hatin çawan in? Tu sağ bi gelek spas, navxêrê de bi gelek spas ji bo alîkariya te. Ez vê varê mêvanê te me em mêvanê temaşevanê xalîkî bîne bihêvî dikim ku analîz û nerîn û şiroveyên di vê xelekê de biçekî karibe rewşa Rojavayê Kurdistanê ragihîne, rave bike, zelal bike ji bo têgihiştinekî dûrî medya colanî, dûrî medya wekî din şêweyekî objektif rasteqîne em bigînin biraderê xwe, xwişk û birayên xwe li hindirê welat, li derveyê welat. Mamoste ez dixwazim vê serast bikim eka me ne rast bû? Temam. Mamoste em ê îro li ser Rojavayê biaxivin û heqeten pir meseleka giring li Rojava çêbû. Ez dixwazim di destpêkê de ji we pirsim li Rojava Kurdistanê çi qewmê, ev çi bû, ev çend rojek ku êrişî ser Rojava dikin û Rojava çawa bû di nava çend roja da wisa têk çû? Em bi wê dest pêkin. Keremkî mamoste. Gelek spas ji bo te, dubare spas. Biçekî em vegerin bi kurtî bijî em vegerin dîroka meselê, koka meselê. Di adara 2011 de xwepêşandan li dijî rejîma Sûrî çêbû, rejîma Beşar Esed. 6 mehên ewil sivîl bû, piştre bû şeklekî eskerî. Xwepêşandanê li dijî Beşar Esed bi şeklekî leşkerî. Rejîma Beşar Esed û PKK û Qendîlê gihaştin hin peymanan bi hevre. Qendîl şervanê xwe şandin, çekdarê xwe şandin herêma Rojavayê Kurdistanê. Grûbekî şervana li Cizîrê ma, grûbekî şervana şandin Efrînê û qismekî beşekî ji van şervana şandin Helebê. Wê çaxê tenê ji bo Kurd bê alî bimînin, ji bo dibin bi navê parastina herêma Kurda rejîma Beşar Esed jî teqîb dikir ka ev bana heya çi derece dikarin herêmê têxin bin kontrola xwe. Wê çaxê Salih Müslüm, Aldar Xelîl bana hemû nelvir bûn, ne li Sûrî bûn. Bi vê peymana hanê hatin Sûrî. Bi kadroyên PKK re hatin Sûrî û li Sûrî bicî bûn. Di nava vê qerebalixê de hêz û rêxistinên Kurda enekese damezrandin dixwestin sîwanekî çêbikin, dixwestin tiştekî Kurda giştî çêbikin, hêzekî siyasî Kurda giştî çêbikin. PYD jî di nav de bû. Wê çaxê PYD yanî gelek xelkê me yên Bakurî nizanin ku PYD ji damezrînerê enekesê bûn. Di nava pêvajoya damezrandina enekesê de PYD hebû. Lê çi dixwestin? 50-50 dixwestin ku enekese nîvê enekese apoçî be. Çima apoçî be digotin ev partiya PYD, ev yekîtiya ciwana, ev yekîtiya hunermenda, ev yekîtiya dahulvana, ev yekîtiya zirnevana, ev yekîtiya û saziyê xwe tu nazike qerebalixa saziyê wan çawayê lewma em mezinin gerek nîvê enekesê ji me re be. Şerê li ser desthilatdariyê, şerê li ser ku sîwanekî çêbive nîvê sîwanê dibin kontrola wan de be. Enekese qebûl nekir, bana ji enekesê qut bûn û bi piştgiriya rejîma Sûrî desthilatdarî di 19 tîrmeha 2012 de çêbû navê wê kirin Şoreşa Rojava, navê wê kirin Xweseriya Demokratîk û bi vî rengî desthilatdariya Rojava ji Efrînê bigire heta Kobanê, heta Serêkaniyê, heta Dêrikê, ava mezin ev
اف هریما هانی همو کت بن کنترولا PKK بناوی خواسریا دموکراتیک چه بو؟ پشتره اپوزیسیونا کو PKK رخنده که کشتن هات کرن، رواندن هات کرن، سرگون کرن، ایریشن مال خلکی تشتکی ولو للروجاوا چه بو وکی جیتا ما محکر جیتا ما PKK للروجاوا کارن فرقرش کرد کشتن رواندن تصفیه بدهان اکتیویست حتی نهاجی وندانه گلک سوبای و سربازن پایبلند حتی رتبه جنرال ای کردا جه ارتشا سوری قطبون دبند سلاداریا پیاده ده وندابون حتی نها چارنوسا وان ندیار و حتی دناوا خودشی ریخستنا خواسریا دموکراتیک دبن کنترولا PKK ده حتی لدیجی حوالی خو گلک سویکاست گلک کشتن گلک ونداکرن چه بوست بناواجی تکس کری و افت انفرماسیون هانه به بلگن اشتر دبیجم ام گهاشتن قناغا کو رژیما سوری تیک بچی داویا 1025 دسپیکا 1026 وبره داویا 1024 دسپیکا 1025 رژیما بشار اسد تیک چو هریمن دبن کنترولا PKK ده فرح بون سر انجام شر لدجی داعشه رقاشی کت بن کنترول آوان دیرا زورجی کت بن کنترول آوان حتی امریکی دخواستن هینا ده سلاداریا خو فرح بکن لی جمیل بایک ندشت یعنی بهتر دخواستن امریکی دخواستن بهتر جمیل بایک ندشت برپرس PKK دزانن هلین امید بسه هوزات جمیل بایک دوران کالکان مصطفی کاراسو داخیانیا وان هیه açıklamayı وان هیه اگر که وک امریکا بکرنا سران سری دا و مثلا جیه که کنترل وان دا بو برفره بکرنا دبه که ایرو امریکا دشونا جولانی دا وک اکتوره کی مظلوم قوبانی و صدقه بگرتا دبو احتمال هبو دبو yani tekez debû kesinlikle debû berpirsê PKK dibêjin bi sê hozat û hêlîn omîd digot Amerîka dixwest stratîyekî Rojavayê Kurdistanê çê bike ne tenê Rojavayê Kurdistanê Reqa ne Rojavayê Kurdistanê ye dêra zorê ne rêya Rojavayê Kurdistanê di nav de dixwestin statûyekî wekî Kurdistana Federê Kurdistana Iraqê çê bikirana lê hêlîn omîd bi navê PKK بسه هوزات به ناو PKK دوران کالکان به ناو PKK دبیجم منهشت نهال داخویانی بریس اوجالان بنره داخویانی بریس اوجالان دبیجه سیونیزم اسرائیل امریکا داخویانی باخچلی بنره پارالل وکهبن دیمکی پلانه کی امریکیا هبو امریکی به هیویما امریکی دخواست قصدش PKK دور بخه PKK نمین لوی داره بمینن کردن روجاوا بمینن کردن لیدما کو به هیوی بو امریکی برای خدا جولانی عینی مثلا يعني ببور يعني بلكي فيفانا هاني مقياسة هاني بكالكس نعجبين دماكو هالبجارتين ده 1016 جيبونو وهذا به 82 پارلمانتر چبو احمد داود اغلو جوان رو ورم کواليسيونك چيكن گو نا امناين او چو با چبگرا و گنی و سزای تمالی و اف کسین هاند کرن لدو قونا وان چون واندا کرن AKP چو بمهپیر کواليسيون چيكر امریکا جی نها دوی دما داویده چو جولانی ترجیح حوان بود جولانی نمادی کارین هول دان قصد پروژه امریکایی قصد او چما اردوغان و رجب طیب اردوغان و دولت باختلی جی قصده ترسه جی چکی قصده ترسیان جهیزا قصده ترسیان جبرکو عرض بندستی وانده هبو پترول بندستی وانده هبو اکونومی بندستی وانده هبو گنمو پنبود بندستی وانده هبو زمین آوا کرنا دولت بوینه بندستی وانده هبو لو ما دولتا کور او اشکرا ترک جوه مسئله ترسیان نتخواستن به مسئله
بچ سری بلزو بس هولدان تيك برنا بروجيا هاني كرن وبسركتن مخابن از اشترج دبيجمنها مخواست بقولو دسبيكا ويا ديروكي بيجم جبوكا ام بيجن روجا ايرو ده آداره ده 1025 ببور دقاقی ده آداره ده 1025 به ضغط آپو به ضغط دولت ترک مظلوم عبدی و قصده مجبور ما او پیمان مور بکت الخالی و پیمانی بگره اگر ترجمه ویا ورگره ویا کردی یا ترکی هبه تشتکی جبو کرده تنه لی اما ازویجی قبول دکم هوای اف پیمانه هانی هوای جمنه 8 خالن و هوای امزایا سروک کومارا سوری اوه و امزایا مظلوم عبدی اوه کاغتک هی بلگیک هی که امکارون خوابس بیرن و ام بیجند نابرا قصده و جمهوریت سوری دولت سوری بلگه هی لید نابرا آپو دولت ترک تشتنه يعني تناذكر مسألة شيء اف بلقيا هاني هذا ما مناقشه دكن بعرباره ام دبين هوا بلقيا هوا امزيا وا يك دو سي چار لدما توري بانتلكتوري تركاره تبقى اخذ تشل جمته هي تشل جمته تنا جغيري دا خيانيم دو بارتي وشقلماس بارتي ودم بارتي تشتك وكيد تنيه بلقيا كي رسمي بامزيا دولتها ترك آمیتی نظام کی رجب طيب اردوغان تن دنابرا PKK و دنابرا دولتي اما تفليكو امشينا رازين بلقى دنابا دستي مدهيه ريجيما جولاني فيجي قبول نكر اف بلقى هانجي بمبيكر حمو خالن تاني خاله 8 خالن مصطفى 8 خالن تاني خاله چارا انتگربوينه هرن انتگربن وكي خافود خواسه انتگربوينا ديمقراطيك وانتگربوين تسليموين له مش تدي ولو ناوي خوش لكن يعني انتگربوين قصده باسكي اي كود بچكي وكي روجاوا وكي كردوار دفكره قبول نكرن وباسكي نهاد ناوا قصده جي باسك هنه اسكال مشتر نهاد ناواشي بيجم باسكي روجاوائي ايكو خدي كده كي مزنن دناوا PKK'de وكي مظلوم عبدي والهام احمد وايدن باسكي جريداي جميل بايك وكي سيبان حمو آلدار خليل وايدن وباسكي كي بچوك هي جريدا ديرك جريداي خابوي اف جي في دما داويتش جريداي ميتي جريداي ديرك سي باسك هن دناوا قصدي اف جوتن جي هاتن جوتن مثلا هن جوتن لچنجيا هابو بخو مروي خو شيان دي يعني جو تركيا شيان دي بدري نظام بوجي دبه افتشت هي يعني نها بربرسي گشتي اي هيزا عسكري لويدري دوكي د فاترينا مظلوم عبدي لنا مظلوم عبديه ونبهوس اردالجي حقي نافيوي حقي ماردين كادرو كي PKK باكوريه لور حتى انها بريار وقرار روجافاي كردستان دستي PKK ديه افتك تشوينا عسكري يعني نها مثلا لحلب دو محلين كردهانه چپی وستیا عسكر شروان دوان محلين هاند باريس الشامجي محله هنا نها كرد لتركيا چند مليون 3-4 مليون تنها تهار خسرية ديمقراطيك لاسطنبول چه بك لاسطنبولي ببحث كر يعني ما بستام اسطنبول كرد لما لإزمير جي هنا تهار محلين كردال ويدري بك تشكدار تكتيكه كي قلك يشحشبو ونداي بوينيكي مزن شيبو قالك زاروكين باقر لحلبي هاتن كشتن اف ابوچين مي باقري برك غرك بقولو بقركا ابو بقرن بياقا ابو وبياقا مظلوم نمظلوم جميل بايك بقرن وحسابي خوينا زاروكي خوشوان بخواصن اف زاروكي واني كل ديرا زوري جيانا خوش دستان زاروكي واني كل رقا جيانا خوش دستان يعني حيفا زاروكي آمده وسرحدي هرن لحلبي جيانا خوش يعني فالا بي معناه
بمعنى او تيكتشوينه هاني تيكتشوينه كي عسكريه كي هزا تيكتشوينه كي سياسيه تيكتشوينه كي مامۆستا سياسيه پرسا وهر دو آلي منە دیام جی لەسەر هەلوەستا قەندیلێ بوو نا هەلوەستا قەندیلێ چییە قەدیرێ PKK ئەم وهنێک باس کرد ê PKK li Rojava kî hene rola wan çi ye û em dikarin îro bêjin ku paradigmaya Öcalan pek diyar kirbû îro îflas kir em dikarin wisa bêjin hûn çi difikirin paradigmaya Öcalan nejna hade iflas kiri jberê de iflas kiri paradigmaya Öcalan netkarî dewlet baxçelî bike demokratîk nedikari MHP bike AKP bike demokratîk paradigmaya Öcalan bi çavê neyartiyê ana tu nikare li Hindirê Amedê bi vê helwesta hanê di Hindirê Amedê dimînî paradigmaya Öcalan li Bakurê Kurdistanê têk çûye iflas kiriye li Rojava jî iflas kir ev çîrok ev dere û mere wê biratiya gela û nizam komara demokratîk û xweseriya demokratîk ev hemû dere û ku Kurd pê hatin xapandin çimaz dibêjim navê xapoyê çimaz dibêjim tevgera xapoçî em werin ser helwesta Qendîlê heta roja îro li Rojavayê heta roja Mustafa Qarasoğlu were jê wê detir Sabirî Ok jî li wir bû çû nel wir li gorî agahiyê minî Muzaffer Ayata jî li wir eşter dibêjim berpirsê hêzên eskerî kadrokî Bakurî navê wî Heqî Mardîn e ez fotoyê wan hemû bê dawiyê hemû informasyon yani gelek informasyon ji min hatin ji min hesasiyeta rewşê ez dernaxînim ez belav nakim ji bo apoçî nebêjin cî hevalê me de şifre dike hevalê mîteyê gelek kadroyên li Rojava di medya peyedê medya Qesedî hemû dibin distê Bakurî deyî hemû û gelek kesên kadroyên Bakurî hatibûn girtin bi tuhmeya ajanê mîtêne vê dawiyê wan serbest berdan vê dawiyê hatin serbest berdan ez ê navê wan jî eşkere bikim di demên pêş de yani tu feyde nake feyde jî nake ez navê wan eşkere bikim gelek tiştên krîmînal kirin gelek tiştên yani ji bo meselê fera gendelî tiştên bê axlaq tiştên heta fuhûş kirin Qendîl wan parast kadroyên Bakurî ev jî kirin di Hindirê Rojavayê Kurdistanê lê mixabin heta roja îro xapandinekî mezin heye medya PKK wan dixapîne gel dixapîne dibêjin Rojava û me dewlet çêkirî ku te çi dewlet çêkirî hey xwelî ser te dewleta çi çêkirî nizanin li medyayên din nanirin û tu devê wan veke ew ê bêjin na Xanî TV şerê taybet e Hoşeng Osê şerê taybet e Mustafa Yılmaz serê taybet e vana ajarê mîtêne û serokê wan nan û ava wî ji mîteyê ha maaşê wan ana Dem Partî maaşê xweşkî distîne ne ji dewletê belediyê wan maaşê xweşkî distînin ne ji dewleta Tirk distînin ez û te maaş em ji dewleta Tirk distînin na yani ev kirasê xwe riziyayî û wilo tiştê xwe genî li me dikin rewşa Rojavayê Kurdistanê malwêranî û kambaxiya wiya çêbûyî berpirsyarê yekem û sereke xapoyê berpirsyarê duwem Qendîlê heta roja îro roja distê wan di qirika Rojavayê deyî kadroyên Rojavayê deyî mixabin hinek kadroyên Rojavayên erzan jî hene xwe firotin yenî koleyên rêxistinê ne ne endamên rêxistinê yani yek endamê rêxistinekî bi xwedî şexsiyet xwedî îrade kolene kole ana yekî wekî Aldar Xelîl ez wî naz dikim di nava PKK de çawakî haştî vê qunaxa hanê yekî wek Aldar çubû û çawakî haşt vê rewşa hanê koletî yani kolet ev ne yani di nava qunaxa PKK bûyînê çû derbas bûna qunaxa apoîzmê heye
قوناغا آپویزمی دندری و قوناغا هانه ده باسکی قندیل جهیه دناوا باسکی قندیل هیزا صبری اوک جی ایدی خورد کبه و دو چپیش لهمبری هیزا جمیل بایک صبری اوک دناز دیگه صبری اوک کیه؟ صبری اوک ده 1050 ده عسکری دولت ترک بو شو ایرا کرن برن عسکریه از و انفرماسیونش ترد بیجم پاریزرکی آپوش مرگوت که پکک بدل جیده ها دا دولت ترک جبو صبری اوک نچه عسکری بدل پره جیده و صبری چو عسکری جی چو عسکری دولت ترک کرد اویا عسکر بو نجم دولت ترک و دو کنگره پککی دو وکه اندام کمیتا ناوندی وکی مرکز کمیته پککی هات هل بجاردن تفی عجیبه ده دنیا ده تفی ده دیتیه یکی کوتی نفر عسکری دولت ترک و دهنری پککی ده اندام کمیتا ناوندیه جه حبسه درکت بو چه صبری اوک بو برپرس حمور خصنا پککی و ددپ و بدپ و نوردین دمرتاش و حمو اشخوا و نوردین دمرتاش حوالی هفی حبسه بون صبری اوک پشترجا لیپنگاف بو ویشاندن اوروپا وی کرن برپرسی اوروپا ده مذاکره این اوسلو دجی دیسا آجان میته حوالی میته بخور مذاکره دکر میت بخور مذاکره دکر لأوسلو هاکان فیدان و حوالی وی و صبری اوک تکلیا وی بمیتیر هی حتی روجا ایرو تکلیا صبری اوک بمیتیر قط نبویه گلی ما وان راستیه هانه ای باشه روشکی ولو يعني كو قدرة فيري خصنا هاني بسروكي وي قنديلي وسروكي وي إمرالي قاشو الإمرالية لدستي ميتي دبه خلقي ربني روجاوا اهميد ناب نقاد بتشنيني لو ما روشا ما نها ياشلي في قناغا تيكشوينا عسكري تيكشوينا سياسي يعني كسك مرة جمرناه نبيج والله أمج دو پارێزگەهێن استراتیژی دژە پەترۆل دو پارێزگەهێن مەزن ئەم ڤەکشیان وەلە تاکتیک بوو گرۆتە تێک چوو تش حەلەبێژی ڤەکشیا تش هەموو دەڤەرا ڤەکشیا نەهاکی هاشتنە حەسەکێ و قامشلە و ئەف دەڤێرێن سینۆر داوی لجمیل بایک و صبری اوک پنگ به و هرن شروان خو بشینن خوسریا دموکراتیک لروجلات چه بکن مالا روجلاتیا شي خراب بکن پشتی کو مالا روجاوایا خراب کرن و مالا روجلاتیا روجلاتیا شي خراب کن پشتی روجاوا تک چو نها چاوی خبردان روحلات و روحلات جبر بي هذا چاوی اون بدرین ها هند بن اري از يعني ستكلم ما مثلا از فاضل مربتر روجاوا نها لبريجيا او جهه ببارین ما مستقبلش میاد حدس میگم نها از فاضل ویدیو که اولی نشان بدم بینم اکرانه بله ماموستا هر دری جهانی لألمانيا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، أمريكا والكردستان الباشوري كردستان السليمانية الدهوكي هولري قال لسربية بروتستو دكا از دخوازم افتش برسم بروتستو بشكرتيا روجاوايا انغود بشكرتيا paradigma کو PKK آوا کریه لهمبری وی او کنه اون چوا دخون گلوی مثلا اون چوا دبینن نه هلوستا پیروز کردستانی آن تو پروری آن اجتماع پروری
آگلی کردستانی پشتگیریا روجاوای هلوستکی کردستانیه و لدجی پارادیگمیا خاپویه نلگلویه لدجی ویه گلک آپوچیشی چون تبلیوی بون از اشتر انفرماسیون دی بجم نها روجاوا جمرتین مالبات شهیدانه مالبات شورشگرانه جا آپوچی هاتن حطافی داری تجيبوا نجوان هنجي جي بوليتيكايم بكيكي جي ميديا بكيكي راح تسزن رازينه واف هالوستا هاني اف هالوستا كردستاني هالوستا نتوي تدي تحقوصا يعني آلي كردستاني خملان دي بو مارشا اي رقيب دخوينن كس نبي كردن مرن كرد زندينه آلا كردستاني ناكبه ایکو دخواستن آلا کردستان بخینن مهپچی بون خاپوچی بون آکپچی بون لی اب آل وی بمینه هلوستا کردستانیا ابو کو کرد یک ولاته کردستان یک ولاته کرد یک ملتن د شاهی خود لگه هلهبن د شین خود لگه هلهبن اف هلوستا هانه بنره بانگن حقواسه ريخصنا بكيكي ومديا بكيكي در كيفن ورابن سربيا وكسك برسفا وان ناده لي جبو روجاواي كردستاني وكي پشتگیری وكي هلوست وشهر مزار کرنا دولتا ترك وشهر مزار کرنا مالا خال آپو وشهر مزار کرنا جولاني کو گريداي رژیما ترک شهر مزار کرنا امریکا هلوستا کردا همو بوان خو پیشاندانی هانی هات و اشکربو و درکت پیش و بمینه حتی نها لگوری انفرماسیون کتین رژیم سوری جی داخویان یاوانی هری داوی مهلت دبن آگرده دبن تهدید ده مهلت دانه قصده 4 روزا ورن انتگره ببن اگر ونین امی وان دورین کجد دسته وجید مایی امی ورن بسر وانجی ده وانجی داگر بکن وانجی جهولی هلیدن گلک ویدیو هنه ویدیو این هووانه کچو خورتی ما هاتن سرجه کرن یعنی نزانم مدیا پکیکی در دخینه در نخینه از وی از نزانم لی برپرسیاری وان کچو خورتی ما کوک برخکان تین سرجه کرن هاتن سرجه کرن حمود گناهی وان خوینا وان حمود استیه خاپو دیه شخور داخویانیا خاپو آداوی بنر چه دبیجه افشر و پفچونین لروجاوا چه دبن لدجی پیواجویا جواکا دموکراتیک و آشتی آلبا کوری کردستانی کرو حیمان نمیرا تر لکو داست لکو چه درده جولانی به پیواجویت و دولت مخچلی هی چی شیوی هی مبستا آپو کیه به داخویانی هانی مبستا آپو او باسکن لدجی نرینه آپو وگر داخویانی دولت باخچلی به مخاطب آپوی اموی ناز دکن ام تروریست مزن مظلوم عبدی ناز نکن چما اف داخویانی جدوه دولت باخچلی ایکو پس نی آپو دده مخاطب آپوی ایش بو چاره سر کرنا مثلا کرد لروجاوا نل باکر مره پولیتیکایا دولتا ترک جدوه دولت باخچلی ببیسه نشه رجب طیب اردوگان و خاپو به دولت باخچلی مجیه دولتا کوره مرش ون ناز دکه که حیات چه درجه کوالسیونه که دنابرا خاپو و مهبه تحقوصه کوالسیونه که خورد هیه که مظلوم عبدی هدف دگره از وی انفرماسیون شترده بیجم دنابا ریخستنا پکه ده سال در باس سال مظلوم عبدی وکی آجان وکی عامری قاو اسرائیلی دیدن سال خلکی و کادروین خود سربه مثلا هانی پرورده کرن نها افتیک چوینا عسکری و سیاسی و تیخنستیه کی او تیخنستیه مظلوم عبدی او تیخنستیه الهام احمد او تیخنستیه هرما کردستان فدره او تیخنستیه وان های بجن ما مستن هاد بین چما یعنی وکون زانن
بری که قصده راقه و دیر زور کشی بو مظلوم عبدی چو هفلره başkan Beserok Barzani o Tom Barak'la ahvi yöderi o ev bu yekitiya Kürda pır ev ki yani pır elbeska baş bu yani herkes pır kevkaş bu ve evditini le nahad bejin çima Barzani vak bere solji daye peşmerge naşine yöderi mesela dici peşmerge roj ji yöderi hun zanın evjini karım tevli yöderi Kevin Rojava çima mamosta ev revş çavane بنر تفكر او جفينا هاني جفينا توم باراك وسروق مسعود بارزاني وجنرال مظلوم عبدي تفكر ديمان فوتو بنر هر دو آلية ماسي بريز مسعود بارزاني لآليوي راستي لايوي مسرور بارزاني بو لآليوي چپي مظلوم عبدي بو حق واسه قدر وقيمة ده مظلوم عبدي تناز دكه مظلوم عبدي كيه مظلوم عبدي ده حزار ونحسدو نوتو پنجاده دوی ایریشا لسر هدكي قمتان بو بدها بصدا پیشمرگین هدكي بدست مظلوم عبدي وهوالي مظلوم عبدي هاتن كشتن كيفلي ويجي مزناهيا سروك مسعود ببين حياة آستية ويرو بلاهاني قلابت وبالشعبك يمزن لمظلوم عبدي دنر بالشعبك يمزن لإلهام أحمد دنر وكي سركردين كردا فككي لوان دنر وكي خلام وزلام فككي لوان دنر وكي خاين وهوالي أمريكا وهوالي سيونيزم وهوالي امبرياليزم ونظارم چه فرق وجدا هي هذا نافرا به مسألة هاني مرب بنر مرب وجدان بنرخينه اگر وجدان هبه اگر اخلاق لجم نویسکار و انتلکتوالی کرده هبه وان مسئله هاني بنرخين تزانه از چت بجم از زانم مظلوم عبدي دنوتو پنجا de ikinci 15 Ağustos de رولاوي چبو و چكر تفلي ولو بريز مسعود برزاني اب مثلا هاني مقلق نا ايشن بري البري بن برينين بري البري بن وروفلكي نو پشتگیریکی مزن ده دوزا گلی کرد لحر چار پرچه کردستانی نتنی لروجابا امورن چیروکا پیشمرگین روش از ویشتر انفرماسیون ده بجم از ویا تحکس ده بجم بره برپرسین پککی این روجاوا در کفن بیجن نان نراسته بره بیجن نان نراسته و از هیوی دکم کنه راسته پیشمرگین روش دخوازن در باز ببن 5,000 کسن 6,000 کسن پرورده کرین بسلاحی خو بچکی خو دخوازن در باز ببن باز که جمیل بای قبول ناکه مصطفى قرس و هوالن وی و کریگرتین وی آلدار خلیل و وانا قبول ناکن کو پیشمرگی روش در باز بده پیشمرگی روش چوا در باز بده ورن خلصینو راخن چت بیشن اف جماعتا هانی دبیجن پیشمرگی روش بره ورن تفلی ما بفن تا کس دبن امر و تعلیمات مصطفى قرس و ده شر اني شر بكن كو آلدار خليل دبن قرارة وبريارة مصطفى قرس وبن قرار وبريارة جميل بايك داي جميل بايك جيد بن قرار وبريارة إيران جي داي وكرد مجيد بيشمرگي روش يورن تيكفن في روشهاني بيشمرگي روش قبولناك رژيما جولاني جي قصدت بجورن تا كس تفليمه ببن وحتى أنها قصد البرخود بدنا أمي وكي كتلة وكي آلاي وكي جروب مزن تفلي أرتشا سوري ببن دولة باقشري قبولناك رجب طيب أردوغان قبولناك إبراهيم كالن قبولناك حقان فيدان قبولناك كتلة كي عسكري وكي هيزي بيشمرگه ناوي وانا بيشمرگه به ناوي وان تشكدن به لي وكي كتلة تيكفن أرتشا سوري تخوازن
اف كتله قصدي بحله وان بلا ولا بكن هيزا كردا عسكري 15 ساله خود سبير 15,000 شهيد دخوازن بلاف بكن تيك ببن كي دخوازه دولة باخشلي رجب طيب أردوغان عبد الله أوجلان في مثلا هاني دخوازن ولسرد شغلن ولسرد خبتن ويهاشت نقوناغا كل جولاني 4 روز فرصت داي قصده يا ونت حل ببن وكتا ككسي يا امي ورن وان هرمي هان جوا بستينن بفي منطقي هاني جبوت جوت ستاندارتيا بوچيا ناز بك بفي منطقي هاني جيل بيش مرقي روج دبيش وانتين سر شعبا لأما ونورن ونيد بن أمري مدبن دبن قرارا مدبن وجا تشوشي خوشي لكن يبناوي يكيتيا كردا ونزا كرو تشتك نما وش دولتها تركر تعويز ندا دربيه خوش دولتها تركر داخست جي جولاني داخست تو هاتي جو كرداجي دخوازه وكتب بيش مرقي روجي ورن ببن وقتا تسليم ببن تسليمي تببن تخوا تسليمي تركادك تخوا تسليمي جولاني دك تخوازه جا بيش مرقي روجي ورن تسليمي هيزا تببن بيش مرقي روجي قبول ناكن راستيا في مسألة ناكو كم وزن है मामोस्ते नाको कम वजन है अवहा मुस्तफा करसू बंगाजी लसर शोरशकरा कर yani kuvarın tevli mebben bimara rojava buparezin li aynı Mustafa Karasu PKK nafazın peşmerge roj Kurdistani bu Kurdistani şerbikin o varın velatı xu buparezin nago ka ha है شاشي فهمت كده اوهانه نا راست بيش دروتيك مزنه جوت ستاندرديه كي مزنه باخلاقيه كي مزنه اف تكليفين باخلاق اكو مصطفى قرسو دكوت جو دولتا تركره اجي دكارم نهاجر بيجم اف تكليفين باخلاقه اف تكليف 5000 شربان حاضرن بشكل خو تيناش مرتت الشربان ادقره 5000 پیشمرگه حاضرن 6000 پیشمرگه آمدنه زاروک وی خلکینه احتیاجات حوجداریه تا بزاروک موشه و سرحده و مردینه و نسبینه هیه تو چما في قبولنا ورن تبلي ما ببن ورن ببن خاپوچی ورن تيكبن آخرا خاپوچیا ولو شي جوانا دخازن مخابن نهانا كس دبيشن نحوجي ندمرقنيه ام نزانم چوفا دم هاتي و پر درنگ مایه جبركو اف رخنين ها جالي انتلكتوال جالي سياسة مدار هات پشت وخستن و هوال شري خندقاي ام رخننكن و شري خندقا تيكچو فاتورياوي قالي كرد لباكوري كردستاني دا حتى نها ام نزانن چو قايسا خورتو كسي مد شخري خندقا دا هاتن كشتن خندق جمرك كولان رجب طيب أردوغان قوت وكر جمركر كورستان زارو كيمت خندق كيمت بشارتن وآبوچي نا آبو ليبورينا خوخوست نا جميل بايك ليبورينا خوخوست ودبجن سركفتنك أنا سبا روجاواجي يكجاري سدي سد تيك بوچه بجن حوال ما سركفتنك ديروكي لدار خصابات سروكاتية فهم نكري حوالي مصطفى تو سروکاتی پارادیگما سروکاتی فیبناک سروکاتی ام وان تشریحان دینن عالی کی ام وکی چمبر کی خلدورا سروکاتی گریدون جوان ورو دروی چیروک میروک خارو مارو و دوگماتیک اف منطقي وانا منطقي جوت ستاندرديا هاني خاباندنا كو حتى روجا ايرو لسيرفي قلي كرد دكن اف خاباندن اف شري تايبت شري قريج إلى سرقلي كرد تيكرن آلاوي وي بيكيكي آلاوي وي خابوي أم دولتها ترك ناس لكن ما أنا أزوتا أم دولت بخشلي ناس ناكن قيام رجب طيب أردوغان ناس ناكن قيام جولاني ناس ناكن أموان ناس لكن لدما تتير رخنا البنادق مصطفى قرسو قوسة زنداني دماي ماتوك مصطفى قرسو كنا قوسة زنداني دماي شي مظلوم عبدي بالدحصالي دحقاتي مصطفى قرسو دحقاتي جميل بايك شركري مظلوم عبدي ها
بله يعني الهام احمد بديرنگی وکی جنکی کرد وکی کسایتی کی حقواسه دنوا شراد دنوا چیه دمای آپو نه چیه مای که حالاش مربیج آپو که مصطفى بیست و چند سال آپو حبسه دی آپو دروش تنی کتی گروا برچی بونه جبو خوش بو خونش بومه نا آپو داگر کرنا عفرین شرمزار کر نا آپو داگر کرنا سریکانیه جیلان پنارا سوری داگر کرنا وی شرمزار کرنا آپو ساکینه جانسز دامزرینه ری پککی لفرانسای هات کشتن و هوالی خوی جن کرد هاتن کشتن آپو رخنه کر شرمزار کر نا که آپو کنگی وی دولتا ترک شرمزار بکر رخنه بکی حالاش بیش مر بیش یا مرج مالا خالی خوشی تغیید له نه حیا في درجه له يعني هذا دولة دين آلي كي مديا PKK نقول علي حيدر قيطان هات كشتن دولة تركي كشت ايانا قلت رضا آلتون نقول دولة تركي وان كشت د في قنا جاكرن د 1011 يري وقلت دولة تركي كشتي ابو شرمزار كر نداگر کرنا عفرینه نداگر کرنا سریکانیه نه کشتنا ساکینه جانسیس نه کشتنا رضا آلتون و علی حیدر قیطان نه دا ایریشال سر روجاوا نه ایریشال سر هر دو تاخین کردا ای اشرفی و شیخ مقصود آپو شرمزار نکر آپو PKK شرمزار کر حوال جمیل بایک شرمزار کر ما قید داخویانیه حوال جمیل بایک و دوران قلقان قید ندیدی بريمز بحثا آپو دکم آپوش مرد بلگه کی در خینن و آپو شرمزار کرنا دولتا ترک کریه جبر وان تشتا تنه اجبر چه یا قیاب مدیا PKK ولو اردال و ابدون و آمدش لو نظام چو قزه کری ریخا دحشی قیفانش خور نابرسن افچما آپو پارتی شواد بیننها ماموسته هلوستا دم پارتی جی مجبوری هنک تشتن باش کرن دندره پارلمانتویا ترکیده پانکارت بلند کرن او برخودان او بجی برخودانا گله کردود باش بو تشتکی باش بو لی تنه دوی آستاهانی دما و گرک بکن جبرکو زاروکی وان لبره حالا البر من نکبن لبر روجاوایی نکبن بحزارا کادروی وان زاروکی وان لبره لای عبدالله دمرباش لروجاوا بو و رویا نها کی هاشتی مال باتا عامر عبدالله دمرباش کو نها اوروبایی و تنکی و کنکی دولو کنتاکتاوی هی کزاروکی وان لبر لروجاوانه يعني قدر نكبن خبشان جرك سينورا راكنها اف واجبي وانا نمنته ورن بر سينوري نسيبينه سينورا راكن نزانم چه د صالح حشتيد دما ضربه حشتي چه بود 12 ايلول حمو هاتن كي دري هاتن روشافا ما مالي خبوان رپار وکر ما گپاناني خبوان رپار وکر ما بحزارا کچو خورتي خدان وان کسک دما آپو هات گرتن یان جهاد و گراندن همو ساحین PKK تیک چون روجاوا کتلیا PKK رخصنا PKK روجاوا مال سرپیا یعنی نها کرو دم پارتی و ناوی ویچی برای شمدین ساکک ناوی چی و برای شمدین ساکک سری ساکک دا که به چرگوتنی خوش بیشه قیش مردنیای خرا کریه يعني كلافة أواجبي بيه از به دستور اول خواستم به سرراست بکم عبدالله دمیرباشا من demek نزدا برنامه کی چک سر سپیس نها قوي يعني عبدالله دمیرباش بری دم parti yani alakavi dem parti tüccar Çenebiye BDP ser BDP siyaset kiri bu o bu belediye başkanı Suriye o az bavar dikim BDP disaji mesela de Gori Dem Parti o HDP siyaset namari Kurdi pırvındına beravanda
yani em dikarin bêjin ku partiya dawiya Kurda bû. Piştî dem BDP indî partî û evka wan yani em bêjin girêdina wan bi Kurdaran nema. Indî bûn gotin em partiya Türkan e. Piştî wê em dikarin vê tiştê bêjin. كيكي مصطفى سلاف جبو كيكي عبد الله دمرباش اجي حزدكم كيف مجرتي والبرويد كيفم من رخني ويجي كر مسلاف جير شاند وزنهاجي سلاف جير تشينم برا قالي ماي باكوري كردستاني حمونه بن عثمان بايدمر جبو خدي اي وك عثمان بايدمر جي هنا كو چوبچی بلدیا آمده وی پیس کر نهال آلمانیا ایدر PKK بردایه به امر PKK وی پیس کر ها به امر PKK لیدا و سروشترمه پیر کر دی پرسین کر او یا دفش PKK بردایه ای چوبچی دفش بردایه و عثمان بايدمر حتى انها برا دو قنا PKK ده حتى انها ريكلام و بروباغندا يا PKK ده از عبد الله دمرباش باش ناستك از عبد الله دمرباش ده حصار و نها ده حصار و ده از چومه به اوفیساوی من ريبورتاج فير كي جبور روجنامه الحياه ما مقاله فسني كاري ويدا فسني كدا ويدا دوان روجين كوم از چوم جموي لا يوي تفلي هكا كيبو ما بس تامه چه اف كادر از زاروكي مي باكوري كردستاني كادروي مي باكوري كردستاني بحزار انها مجيوان هاتي ششتن بحزارا للروجابانه يعني نمنتك نها عبد الله دمرباش دركه لبروكسل لألمانيا پشتگیری روجاوا بك اف تجاري نمنتك اف كردواريه اف واجبه چاوا روجا ما ام چما بيجن كرديكن ام چما مارشا ما حموم اي رقيبه نمارشن PKK و ایرووایا فرمان هات و نزانم چو رو میرو گیر نه مرشم ای رقیبه دلی ما یک ممیناک آنی نکو از نخازم که عبدالله پیکیم بکم نه هلوست کیوی جسارت تیدهیه ولا پاریزی تیدهیه میرانی تیدهیه ایک این ام کسایتی ام بفیرن که خود بینن از خب یکی وک عبدالله دمرباش دما بفیرنگی به دما کردوار به دما به جسارت هانی رخنه بکه رخنه نعیبه از 20 سال اپو چیمام از 20 سال مدناوا مدیا فکر که کار کریه از چومچه قندیله جمیل بایق از ویب ساعت هم واخوین بهدوره دوران کلکان ولو مصطفى قرسو ولو تکید خواست مراد کرا ایلان ولو فوتو هنه بلگه هنه هفیبین هنه رپورتاج هنه Romancı nasıl az bağırdı ki mamosta? الوست امن رخنگیریه الوست امن رخنگیریه نکو از يعني كسكي بتشوك بكم يانجي كيم بكم يعني ناسبة عثمان بايدمر يانجي زبير عيدار يانجي رمزي كارتال ببخودي هالوستكي كردستاني ما تشتكيل مزيدة دكه يانجي بمينا آبوچي بميشن خاپوچي ما تشتكيل مكيم دكه يعني هركسو كداوي هي ديروكاوي هي ارشيفاوي هي ام نها فيد خوازن ام دخوازن از دخوازم يعني هدفه قراراوي هدفه به نه آپو کنترل بکه نه جبر کو آپو دو کنترل هم میتیدی آتب خوده که کنگره فسخ کرنا پکی کی کو آپو تبلیوی بو ما کی آلاوین اگر موبایل به اگر لابتوپ به اگر دریا اونلاین تبلی کنگره پکی کی به کی شر پیدا کر نمیچر پیدا کریه ما میشه پیدا کریه تشر پیدا کریه نه میتشر پیدا کریه تو دنیای دیگه استخبارات دولتکی کو قاش شد اگر کره ور آلا و راگهاندنه جسرو که ریخستنه کیر پیدا بک لیش بو چو پیدا کرج بو فسخت کرنه چاوا دولتا ترک د 27 و 28 آذار مجداری 1987 لگنده فیسه در فج آپور آماده کر جبو پکه دامزرینه عینی ویجی در فج آپور پیدا کر جبو پکه فسخ بکه
از بحثا او خورتین جوان ای شورشگر ای پکک ای کلپیشیا دوزگر دولتا تر گوتن ام پکک نه ام ناپوچینه وکی مظلوم دوغان وکی خیری دورمش وکی کمال پیر ده حشته و ده یکی حشته و ده دواده او شورش گرن او سروکی منه او شهیدین منه او ریبری منه نخاپو سروکی گله کرد دیتی به کردی نزانه بخوین و بنویسینه دوی دیتیه سرو آنا سروکی گله ترکلو به ترکی نزانه بده چیر بیشه یا وی هر روش کیش روشا پاراگرافه کی به کردین ده در لخستیه اف سروکی گله کردی کی جانه والیه ما تماشا ما برا او بفكرن او بجمرة بيجن هدي تن داوية برنامج ل برسك منا داويجي هي قادم يجي برسم باموسته نها ساعات كبيرة توم باراك تويتك آبد مساج كوي بيمانه يهبو او أباكود ما تصوزك يعني واتايا تويتاوي او ما تصوزك ندابو بكك صدقه قصده ما لسر عسكري اتفاقي بشكل ولا قرش داعش و ايرو و دولت كو امبيرا متفق يعني او وي ايش وربنا ممكن تنابو ايرو هي و دولت كا ديمقراطي يعني جبو كرداجي او فرصات كيا مازنه بوان و دولت را انتجرا ببن از دخوازم بپرسم ماموستا جبو کردا اندی چه ری باشتره چیتره جبو که هم نکوین شرکی که اوی سونه دا داوی اوی شری دا تشتک دست نخن و همجی yani hani menü debe ya çi dest nexistveji tiştek ku niha ew ana didin me işte dibe kimlik zaman hinek mafe çande emwaji meru naxwaze wanji qeyb bike em musabejin hun çawa du fikri serve mesajı serve peymane niha tombarak ez dikarim ji terbêjim xapoçiyê mezin ew vêj me bigire xapoçiyê mezin tombarak ji ber ku tombarak berî çendekî behsa neqşeya Sykes-Picot dikir dema wê nemaye û nizanim çi û Türk har bûn ser vê mesela hanê avan daxuyaniyê hanê û lo Tirka tehrîk dikir divê mesela û niha ji mir jî dibêjin herîn entegre bibin abo jî dibêjin herîn entegre bibin me hinek dest keft bi dest xist biryara dawî a Serokê Cumhuriyeta Ereb a Sûrî a Colanî biryara 13 a Serokkomariyê hin tiştan bi şêweyekî dîrekt Kurdan az dike mafê Kurdan az dike û yanî wê têxi mer'iyetê ew qesede hebe nebe wê têxi praktîkê ji bo Kurda destkefteke berê kesek nebe ji keda serokatî û xebata serokatiyê û nizanim çi serokatiyê ev te eleqayê pê meselê tune yenî ev destkefte di çawa karibe asta van daxwazê xwe tu bilind bike ev tu çawa karibe wekî kutlekî eskerî tevlî qesedê tevlî artêşa Sûrî bibe tu sedî sed wekî İbrahim Kalin û Hakan Fîdan û Apo û Dewlet Baxçelî neçi me qesede Kurdên Rojava ew tişt ji Colanî wekî dibêjin mûwekî bibûrê yanî dibên mûwekî ji qûna beraz qezenci ûlo di nava kultura Ereb gotinekî wilo heye yanî te tiştekî qezenc kir te tiştekî destxift me ev destxistiye ev belgel ceme hene biryara Serokkomarê Sûriyê lê niha kat ez werim pirs bikim çil cem apo heye biryarekî wilo sozekî wilo ji Recep Tayyip Erdogan bi navê komara dewleta Tirk Serokkomariyê ev daxuyaniyê ez vê dibêjim 1 2 3 4
هي تنا ها تشتكي لتركي تنا للسوري ما هناك دس خف لأفدس كافتين كما بدس خستي كاكي مصطفى نبقى سيفان قربانية كما داي نبقى سيوي يعني ام لبر 15-16 كاتشو خورتي خد كفن كوغارك ما ام دسكفتين مستر ما بدس خبص وهاج مرهات هات امريكي واسرائيلي دقوتنا ما بيشتقريا وبكن لي فاكي كان عشت فاكي خراكر نها كات جا ام بين امبارح بدو باكور هيتا تسويك تاكو باراديغما او نظام چه لباكوريا كردستان نيزي 50,000 شهيد مداية 17,000 شهيد تاني ايجي تمينه 17,000 شهيد تاني ايجي تمينه ها اي وان داي وقاتل فاعل مجهول جنايات لارو نظام چه وش ايه جيريلا دين عليكي وايه السيفيل دين عليكي كان ها چه هي اللي باكر چه هي هرن انت قريب بن و اف النظام فكرامي كي هاشتي أن از دبيجم الجي رژیما سوری ji dewleta Sûrî ji Colanî me hinek qezenc bi dest xist lê li Bakur tişt niha tiştek tune ye Kurd çawa karin qezenc bikin qezencê xwe biparêzin destkeftiyê xwe biparêzin zû zî teslîm nebin zû zû tişta biredin piçekî Kurd jî wilo bi çavekî sor li ber xwe bidin yanî mesele nehatî dawî ام نها قاس ضعيف بون قصده نزعي بو قصده دماكو امريكيا بشتگريا وي دكر حفتي حشتي 1000 شرباني قصده هبون هيزا قصده دهقاتي هيزا بككي بون چكي الجب قصده امريكي بون نچكي بككي بو حمو بنجهن دولة بوينه هبو لمخابن يعني كوميتا نابنديا PKK لسر ناوي مسيح وزاد لسر ناوي هيلين أميد ودوران كالكان دوغو منهشت نها هناك فرس جانا ولو تيكرن كو ام پشتگیریا روجاوا بکن وكين پشتگیریا PKK بکن نابريمه ام پشتگیریا روجاوا ته پشتگیریا روجاوا دکه ته پشتگیریا گله کرد روجاوا دکه ته پشتگیریا دوزا گله کرد مافي گله کرد روجاوا دکه ته پشتگیریا مصطفى قرس وجميل وايك ودوران كالكان تناك از يك جوي كسيهاني من كو از پشتگیریا تو هلو استامن برامبري جوجه وري جدا كرن خلق فهم نكن كن دما خاني تي في يا هوشن قوسي يا مصطفى يلماس دبيجي دوزا قلي كرد لروجاواي كردستاني بباريزن نايوي معني كو ام دبيجن هكيكي لروجاواي كردستاني بباريزن نايوي معني كو ام دبيجن باراديغمايا خابو لروجاواي كردستاني بباريزن سدي سدنا gelek spas dikim mamoste em hatin dawiya bername eger ku pemane ve davi hebin em hûn dikarin ji bînin ziman piştî wê em bigirin mamoste gelek spas ji bo te tîro bi mir westiya ji bo temaşevanê hêja jî ez spasiya gelê me Kurdistanê li her çar perçên welat li diaspora ev piştgiriya mezin ev dilsoziya mezin ciyê rêz û hirmet û serbilindayiyê ye ez hêvî dikim gelê me bi kêmtirîn zerar zîdetirîn destkeft û qezenca bi dest bixin û ji desthilatdariya PKK îdî bes îdî bes em behecîn em mirin îdî bes bere destê xwe ji qerara gelê Kurd xelas xwe fesix kirin qetiya çû bere îşê xwe ji çaran bere bi qedera gelê Kurd nelîzin qedera gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê li Başûr û Rojhilatê Kurdistanê bere ne li ser masa bazariyê a Xapo û dewlet Baxçelî û Amîtê be ez vê dixwazim silav ji bo te dema te xweş be gelek spas mamoste şev baş herkesi ra ez dixwazim vê video bînim ekranê û em bigirin
بژی برخوردانای بژی برخوردانای بژی بژی برخوردانا بجی گلی بر خدانا گلی کرد بجی بر خدانا بله گلی مامۆستا بژی برخوردانا بژی گلی برخوردانا بژی گلی کرد. کوردستان بله شەف باش و هەموونە ڕا ێوار باش If you understand